Dobroveče, ja sam Ivana Milenković, a ovo izdanje Kulturnog dnevnika je u znaku pozorišta, slikarstva i filma. Naša večerašnja gošća je sa podjednakim uspehom ostvarila karijeru slikara, scenografa, kostimografa i kreatora lutaka, a da ni u jednom od ovih medija nije koristila profesionalnu filozofiju drugog. Večeras je u kući Legata otvorena izložba Milene Jeftić, Ničeve Kostić i ona je večeras sa nama u studiju. Vaša izložba i šta sve posetioci mogu da vide u kući Legata? Više vas fascinira priroda nego ljudi. Kako to objašnjavate? Objavljena monografija o vašem radu. Šta je sve stalo u tu knjigu i da li je baš vaš svaki dan posvećen stvaralaštvu? Gledali ste Kulturni dnevnik, a čekamo vas sutra uveče posle Dnevnika u 23 sa novim pregledom događaja iz kulture. Prijetno veče.